روزی چهارم است که جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا ادامه دارد و صحبت‌های اصلی نیز در زمینه حقوق بشر و آزادی‌های دینی نیز تقریبا انجام یافت. برداشت عمومی شما از این نشست و صحبت‌ها چی هست؟ من اون نکته را میخوام تاکید کنم که جمهوری تاجیکستان همکاری و مکالمه با سازمان‌های منطقوی و بین المللی را یکی از سمت‌های مهمترین سیاست خارجی خود قرار داده است. بنابراین هم اشتراک ما در جلسه دفتر نهادهای دموکراسی و حقوق انسان سازمان امنیت و همکاری از همین سیاست برمی آید. اون چیزی که به نظر می رسد اون است که امروز همون روحیه هلسینکی که به اساس فعالیت این سازمان از کاهش یافته است. باوری و اعتماد میان کشورهای سازمان امنیت و همکاری رو به کاهش آورده است و این چیز در جلسه دفتر نهادهای دموکراسی و حقوق انسان برملا احساس می شود. به نظر ما یکی از سبب‌های کاهش یافتن باوری و اعتماد این استفاده ارزش‌های دخوره در ارزیابی این یا آن پدیده سیاسی، در ارزیابی این یا آن حادثه و واقعه در منطقه سازمان امنیت و همکاری در اروپا است. در ارزیابی واقع و حادثه ها منفعت های این یا آن کشورها بالا می گیرد و نتیجه همین است که معیارهای دوگانه در ارزیابی حادثه و پدیده ها مورد استفاده قرار می گیرد. یک مثال بسیار روشن این اشتراک بعضی از سازمان ها و حرکت هایی که در کشورهای اعضای ساحه منع کرده شدند فعالیتشان یا تروریستی و اکستریمیستی اعلان کرده شدند، از جمله تشکیلات تروریستی و اکستریمیستی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و نه تنها این حرکت بلکه حرکت ها و سازمان های دیگری هم بودند که اشتراک اونها یا از جانب اونها استفاده گردیدن منبر دفتر نهادهای دموکراسی و حقوق انسان مورد اعتقاد و ایراد کشورهای دیگر هم قرار گرفت. برای اشتراک این گونه سازمان ها باید قاعده های دعوت سازمان های غیر دولتی را تجدید نظر نمود. امروز آن به واقعیت روز با طلبات کشورهای اعضای سازمان امنیت و همکاری در اروپا موافقت نمی کند. شما هم وقتی در این نشست گفتید که سازمان امنیت و همکاری اروپا گروه‌های تروریستی را به تالار نشست راه داده است. مسئولین آنها گفتند که آنها هیچ دلیل و هیچ فعالیت تندگرایانه یا تروریستی آنها را نمی‌بینند. دلیل نداریم گفتند، ولی چیزی که به آن تکیه میکنند اون پیش از همه قاعده های اشتراکی جامعه شهروندی در این جلسه ها است. در این قاعده ها امکان میدهد که این گونه حرکت ها، این گونه حزب ها در اینجا شرکت ورزند. امروز از جانب سازمان همکاری شانگهای، از جانب سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی، از جانب اتحاد دولت‌های مستقل، همچون سازمان تروریستی و اکستریمیستی اعتراف گردیده است. کشورهایی که به این سازمان وارد هستند امروز سیاست جهان را معین میکنند، نفوذ خیلی زیاد به سمت‌های سیاست و اقتصاد جهان دارند. اعتراف اونها این هم نتیجه آن است که واقعا حکومت جمهوری تاجیکستان دلیل‌های ردناپذیر را درباره دست داشتن این حزب به اعمال تروریستی و اکستریمیستی پیشنهاد کرده است. در پاسخ به همین سازمان‌های حفظ حقوق انسان گفتند که اون یک سازمان اعتراف کردن این معنای اون ندارد که هر کشور باید این حزب تروریستی و اکستریمیستی خواند. چرا مثلا کشورها در علیحدگی چنین اقدام نکردند، کشورهای عضو این سازمان؟ گپ در سر اون می رود که قاعده ها،
оиннома ва фаъолияти созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ имрӯз ба талаботи рӯз ҷавобгӯ нест, посухгӯ нест. Бубинед имрӯз дар бисёр гӯшаҳои олам бисёр низоъҳо рафта истоданд, доман паҳн карда истоданд, вале созмонҳои байналмилалӣ, созмонҳои минтақавӣ имкони нуфуз ё имкони таъсир гузоштан барои ҳаллу фасли ин қазияҳо надоранд. Ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки ин гуна созмонҳо фаъолияташон бояд ба талаботи имрӯз мувофиқ гардонида шавад. ҳамин ҳизби феълан дар тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломии тоҷикистон дар солҳои 90 як тарафи даргирӣ дар тоҷикистон буд. феълан имкон надорад ки бо инҳо музокира шавад ва дубора сулҳ шавад ё шарту шароити бозгашти инҳо ба кишвар чунин имконҳо вуҷуд дорад? ҳаст, ҳама гуна имконият ҳаст. агар онҳо баргарданд ба тоҷикистон ватани онҳост, онҳо ҳам тоҷик ҳастанд, бародарои мо ҳастанд. бинобар ин метавонанд дар ҷомеаи демокративу дунявии тоҷикистон зиндагӣ ба сар баранд. ман ба як нукта ишора мекунам. дар ҳайати тоҷикистон 2 нафаре ҳастанд ки аз таъсисдиҳандагони ҳизби наҳзати исломи тоҷикистон буданд. агар онҳо сулҳу ваҳдатро, ягонагии мардуми моро ба ин гуна арзишҳои мо арҷ гузоранд, ҷояшон дар тоҷикистон, ман ҷои онҳоро дар тоҷикистон мебинам. дирӯз бо намояндаҳои созмони Human Rights Watch низ суҳбатҳо доштед. суҳбатҳо сари чӣ масъала буд ва шумо кадом мавзӯъро матраҳ кардед бо онҳо? онҳо назари худашонро ба масъалаҳои таъмини ҳуқуқи инсон дар тоҷикистон баён доштанд. мо ҳам назари худро баён кардем ба онҳо дар ин маврид. ман гуфтам ки имрӯз дар тоҷикистон сулҳ, субот ва ваҳдати миллӣ барқарор аст. сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ танҳо дар ҳоле имконпазир мегардад ки агар ҳуқуқҳои инсон унҷо ҳимоя шуда бошад, агар инсон зери фишор бошад, агар ҳуқуқҳояш таъмин нагардад, ҳеҷ вақт дар он кишвар сулҳу субот, ваҳдат ва ягонагӣ нахоҳад буд. мо инро таъкид кардем ва ҳамчунин назари мусоҳибони худро ба зарурати ба таври объективона инъикос кардани вазъи воқеии тоҷикистон ва талошҳои тоҷикистон барои ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандони тоҷикистон таваҷҷӯҳи онҳоро ҷалб кардем. намояндаи созмони милали муттаҳид ҳам рӯзи 10 сентябр як гузориши дошт, ки дар он аз тоҷикистон, аз зиндониҳо дар тоҷикистон ва озодиҳои эътиқоду озодиҳои сиёсӣ ва озодиҳои матбуот интиқод кард. назари шумо ба он интиқодот чӣ аст? ман як нуктаро мехоҳам аввал таъкид кунам, ки дар тоҷикистон маҳбусони сиёсӣ нестанд. ё масалан бисёр вақт дар бораи ба ҳабс кашида шудани адвокатҳо ё журналистҳо сухан меравад. журналист будан пеш аз ҳама маънои шаҳрванд буданро дорад. шаҳрванд баъд журналист мешавад, баъд рӯзноманигор мешавад ва журналист будан, рӯзноманигор будан маънои озод будан аз масъулияти шаҳрвандӣ намеравад. баъзе нафарое ки ҳастанд, онҳо ба ин ё он қонуншиканӣ даст заданд. агар онҳо барои қонуншикании худашон масъулият надошта бошанд, оё ин адолат аст? албатта адолат нест. ин назар вуҷуд дорад, ки гӯё онҳо бештар ба хотири фаъолияти коришон зиндон мешаванд ё ба додгоҳ кашида мешаванд. ҳар як қазияро бояд ба таври мушаххас дид. кадом қазияе ки мегӯед, ман байни онҳо қазияеро намебинам ки танҳо ба хотири фаъолияти журналистӣ ё рӯзноманигорӣ
اون نفر را به حبس کشیده باشد. اما از بزرگمیر یاروف یاد کردن که به خاطر فعالیت های ادوکاتیش و حمایه از بازداشت شده ها محض به همین خاطر زندانی شد. من این ادعا را نیز قبول کرده نمیتوانم. اون برای عملهای کروپسیونیش پیش از همه به محبس کشیده شد. هر کسی که میخواهد میتواند با قضیه وی شناس شود و درست بودن اون چیزی را که من اینجا گفتم به اون باور حاصل کنم. سلامت باشین. تشکر زیاد.